ene enyumre me da osurusuru nyame ase wokwanya wasa ebu amayen se embe chene nsem wo yefunu ba kuma wo yen aba ne mu wo yen foforo aba ewurade mu ene enyumre ase danka ne din da na ene me tworo sema nyame tworo sema me pese ye bobo hu ewo Isaiah and Acts, the book of Acts and the book of Isaiah. Now Isaiah on me pese chapter 29 verses 6 down. Or say, I, the Lord of heaven's army, will act for you with thunder and earthquake and a great noise, with wind and storm and consuming fire. All the nations fight against Jerusalem will vanish like a dream. Those who attack her walls will vanish like a vision in the night. A hungry person dreams of eating, but wake up still hungry. A thirsty person dreams of drinking, but is still faint from thirst when morning comes. So it will be your enemies with those who attack Mount Zion. Are you amazed and incredulous? Don't you believe it? Then go ahead and be blind. You are stupid, but not from wine. You stagger, but not from liquor. For the Lord has poured out on you a spirit of deep sleep. He has closed the eyes of your prophets and visionaries. All the future events in the vision are like a sealed book to them. When you give it to those who can read, they will say, we cannot read it because it is sealed. When you give it to those who cannot read, they will say, we don't know how to read. And so the Lord says, the people say they are mine. They honor me with their lips, but their hearts are far from me, and their worship of me is nothing but man-made rule learned by wrath. Because of this, I once again astonish this hypocrite with amazing wonders. The wisdom of the wise will pass away, and the intelligent of the intelligent will disappear. Amen. Act chapter 6 through 7, 5. No, so see Acts chapter 6, verse 8, then 7 through 5. Or see, Stephen is arrested. Stephen, a man full of God, grace and power, performed amazing miracles and signs among the people. But one day, some men from synagogue of free slaves, as it was called, started a debate with him. They were Jews from Syrian, Alexandria, Syria, and the province of Asia. None of them could stand against the wisdom and the spirit with which Stephen spoke. So they persuaded some men to lie about Stephen, saying, we heard him blaspheming Moses and even God. This roused the people, the elders, and the teachers of religious law. So they arrested Stephen and brought him before the high council. The lying witness said, this man is always speaking against the holy temple and against the law of Moses. We have heard him saying that this Jesus of Nazareth would destroy the temple and change the custom Moses handed down to us. At this point, everyone in the high council stared at Stephen because his face became as bright as an angel. Then the high priest asked Stephen, are these accusations true? This was Stephen replied, brothers and fathers, listen to me. Our glorious God appeared to our ancestor Abraham in Mesopotamia before he settled in Aram. God told him, leave your native land and your relatives and come into the land that I will show you. So Abraham left the land of the Chaldeans and lived in Aram until his father died. Then God brought him here to the land where you now live.
but God gave him no inheritance there, not even a square foot of land. God did promise, however, that eventually the whole land would belong to Abraham and his descendants, even though he had no children yet. Amen. Maame mpacho, enuanom akenkan mienu na yekenkan no, eye ade a eye kroje kwanso ade na nyame epese yesom no. Enti na mebehye ase se me behye kase yese, me kase me koso asom nyame ono kwalem. Yehwe Israel amamre mu a na nyame pese oye oma Israel so be pa omo na oma Israel aye amai asofkuo amonu Awurade na nyame pese oye nipa ba ko pesofo wo mu ntemu no pese amamu ni nyinae de obiara de ehu nasem no di nasem no ye nasem yefo no ye di nasem so enti nyame ayi onim mafri Misraim no oga sofkuo pa no pese odi omamu ni nyinae de eye. But asubrachi akumuprim na antie empese eti nyame asem ti no na abri na abribia na nyame ase nyame de oyi ni pa ko e de to oman na no enuanom ye nua berema Steve ye kan na asem wo act 7 honmu no oyo bia wo hwe nyame asem wo hwe nyame asem nyame asem na ansa na meka Steve ho asem no Onyankopon ene ni ma ekasa kwan bibre so na madifo ahoroso enam nsankafo ahoroso eyi ni man edisi honum ema no ho ba esai akompri ene anso entia enyi nyame asem yafunti no nyame ede wo mba ko ye de ema omo ema Israelfo ekosonsum abosum en so bosum enu na papa ampofo kire ade na elder ampofo kire ade no o kire ba sibia Nyakopon nam ne boni Moses so eyo onwode bibre edi yi ni manfo enuanam Nyakopon da krope ene yi Israelfo efri Egypt ne nyame di 40 years ene yi Egypt efri Israelfo mu yenwen ho Onyankopon da krope de eyi ni man Egypt efri Misraim but nyame di 40 years ene yi Misraim efri Israelfo mu omu prim omu kwa nyame asem bi baka bia no no bu ni guso eni nyame ma kwan ama watamfo be de ebetoro mo so se ye kai Isaiah hon ma ye 27 ho ba was Israel for anka mo sa akomuchi akobisa adom efri Israel for kwa Egypt akobisa adom efri Egypt for nchen nyame se motumetua maye makra mo so mabobo ho ban mahwe mo so ejime fu matamfo sem na sel no moda so eye na mo pe when na you to tumika aba acts ehonum no Acts chapter 7 betumika aba honum abehwe na enam nyame hu kronkron a edua ye nua berema Steve mu se ye hwe kyerosem mu a New Testament no on the first nipa esue ne yikum no e wo New Testament Christ wu ye chi no se wo before so we Christian what that time na we wo sua krapo obia ampeso no nya hweye enti na enuanom na ye keka ye nsabom ye di ahweye ho ye fie kra otim kra ni tu frifie mu se wo be Jesus Christ edi enti na enuanom no Christopher no mo no mo de bobo mu ho enu nti na safari ni kunu ye de nyame ekuom omu tun asase omu di atro no enti ho konkre de eyi omu firi asafo mu no enuanom na omo no mo de adosun kwa mo we koton na dia no dia ba we eton na asase o se ye nkotem fie omu gye omu awa tu di ehwe ye nyina ye ho omu hwe omu di onuado enkabom ena de esum at early church no enuanom ma dosun kwa de omu ntemuntu no na Jew fo mpemfo no mu mpe Israel omu mpe asori into puntu ayetu no nyame nam na suafo ne so suafo so eye anwodwuma omu ye nima kese na mpemfo na omu nji Christ ni still no na omu ni abrom omu pokwa bia so aye say atol Christopher nyina ase but emra omu toro mu ase no na dora na nyame de ho konkron na ede omu ye adwuma when na Stephen omu cha enya ntwa nto so to no so na okọ asofo mpemfo nanim na ebisa ne se na wo asema ye kan na onu ye ne sen ase enuanom ma memfa yen yabakosem enkasa nkyerem
Me ko bi o Israel me kama hyase akyere mo se nyame ayi yem papa Abraham efri nimemu na kura mo tise asase mo tise nyame ede ma no ode ma no na satam na Abraham na Isaac bo hyeba no na onya wo no because I'm not offering papa papa asase so efri papa kuro ma oba sa bo hye asase so no it was over 25 years and say there ye wo Isaac sa asase no kwa nyame so do ma Abraham no o se 1 foot Abraham nemu aye promise no wanya o se na sefo e na odbe mom Stephen yesi na nanim ahyere se osoro abofo o kase no onyam nsampa no wasua enenwre ho no mbese me gina se enuan ma Kristofo ese ye gya ye pam ni esua atworosem no endokro yen atworosem no emme yen yemfa atworosem no ento ye ho so yemma atworosem no anye na se kane ne yakwemu han yemma atworosem no ngede entimi yen yenye our daily bread no nyame asem anye daily day bread yenya emre ma atworosem no yemma atworosem no embla life to us. So what ma trust self na amba life to you are. What kind so kind story book keke. Nemo we sre nyame ho kronkron no. Se on quicken spirit. Na so kind a on no chira wo. On no so be ma comforter. O kwa onye ese nyanka. No ma susun kronkron chechira fo be kire no. Yen sre so abrena biara no. Se fa trust na. Trust me the end me yen. Ye kan ni o ma ye mu hu. Enu ntina e kan wo Isaiah 29 no 14 or say obema the intelligent of intelligent ayakwa say the reason adwin na esua yemesma ye ntia seda na mos munum yenu ye yese Steven ni esra hu konkron so onum wajen no onhye yemma na se bia twosem a yetime hu na ekana enyan onyemba en sa ma ye wate onyame ba ye gya ye pem awurade na se ye kan twosem na entimi ye hu konkron nkyere ye only the great teacher only a tutor na se ye kan a yenyimu ntiase Yet me asem na aboye mbra enuanom Stephen Gyina high council na okasam twosem edi ho adanse se na nanim aye se den obofo osoro obofo because na ho nkronkro de ache de ma na nyansa efri nyame nchen ache de ma na nyame ho nkronkro na ka se de kasafa ne mu enuanom Oma Israel bakosam ekire mra yeyi Abraham efri ni memu ye di asase ba on omu ko Egypt ko di 430 years nyame ko yom dakro na dupe oyom free Egypt no odo mba asabọcha asase so ni nara no o se na omu pin omu koma Oma nya asem defo omu bomu ni gu nyame asem so nyame so na di fo ahoro o kasa kire wo mu ni nara na Israel eprim ya koma Enuanom semnu mieru nya emre metwosem ne esra hunkronkron so onkyere obekere yen hunkronkron boy obeboa yen hunkronkron darati obedarati yen enuanom akasem no ye befa twosem no ne ye twosem yefo say nya obedience to the word now and the kind say ye kan any other book na mo se twosem say na mo bu mfu nua na mo bu nye de emfu nua See kind Matthew chapter 5:22 down now. Or say before to say wakum obi. Or say before to say why there wakumunya because so bufunya mean you with me at the end in them. Trust them not come at chum be a boo for you. Name di adansukrumu me nim ro bibi obi koso me ni mano obi esi obi ya mo woni nji mano ni na trust them akere ye. Say me be in the sa and you must send the to bomb pay me atamfo and you must beg you must do saying trust them say pray for them that persecute you must send us obi ye bibia ye ntina se ni plans to be taking revenge na me trust my children no me say so obi your phone so bia bomb pay ye famo oyako. See ye kai Acts chapter 7 hodum na Maame Beatrice me kai 59 and 60 no yen kai 7 hon me kai 59 and 60 no am Acts chapter 9 59 and 60 no or say as they stoned him Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. He fell to his face kneeling, shouting, Lord, do not charge them with this sin. And with that he died.
Stephen yes na bo enuam Jewish for us wa kan sama ye se ka se wo hu Jesus Christ so was sorry ja insanifa so na wo hwe Jesus enim face to face no o ka sa no ne nuam high council obi si na so edi abo bro no e ma na e wuye no ye trustem so ori wu no Stephen wu no o ye say Jesus o say ejafa chewon no wonim no ori ye Stephen yes Christ or my Christ and you nyam de won mu o buku no wan ka say ready twem ka o na obompa yes srem di mo say ready fa chewon men fa sa boni wo ma ye men fa mu jai ne en kan won ti su na fa de fa chewon enuanom se minu mienu ye hia trosem na se bibi ya kwam ne ye nya ehun ti ase a ye be bu ya no adom nipa nom na trust ma catch me say enkwa ne owo ye ntachirme mu enkwane owe de we ntachirema so wodu wa no kan kwagensem achiro nua onua bi waje wotim say waje wade mo na hwe wakoma onua betime bu ano aka say Yesu Kristo ntino mendome wo ubetime akasa eni yensua ye nua berema Stephen oye nipa te say ya menka say osua Christ Stephen sua Christ enu nti ne yesi na bo no wu wandome ni nuanom na mo pa chow odi ma won say rade fa chewon no munim no boye enyam edu time say ye be emulate Christ edu time say ye ka say Christopher e be na Christo e ka kire ye me say ye hwe na Christ ka ye na what to say ye say man adwaman but me Yesu Christo de me say so hwe oba ana be makro na okondoma una da yenya akono atenka binum endisi yenya yensi rade se on deliver yen yensi rade yenje na sem so yensi rade se akoma eprim akoma enye na yede gufuo yenya mrasepo erade yeso se yini na free yemu enuanom se yedi nyame asem so ne twinka asem no ne ma asem ye asem yefo a obeyi yaten obeda ni bibia edi akira yen se yentwe ye humfiri hum ye repenting from it enuanom onyame asem so oka wonye the same da so kan nyame asem no ma hu kronkron kwan no se menye sei no wo si de ketis pa se makan asem me hu na trosem kenti menye se biom na me so hu kronkron ba amrum hon ma no obetuni wakoma no obaye na wo kasa wo mbe so ye no obaye ho adwuma no wo de enuonyam child abraw ubeye se Stevia ye hwe wanim a ye hu bibia se nyame adu onyam eni hu wo so ope so hu nyame nipa hu nyame adu nyom fu a ye asem liafo oka trust na men prim wakoma ya ka bia na ete se etori bia na umpe no ye de wa se Kristo nti me that ka betuma no na manfo ba no ye de anye boni biara enso hwe biara baba muso no Kristo nti me that ka betuma no na manfo ba no ye de anye boni biara enuanom se Kristofo a obeye bibia ye mpe no enne se me Kristo suye de edi obi atwa nkontompo ato so no enye broba friend pa se oha na obo abande wudi dade ka obede beto ano no wan ka se entia obiara titiru o se boni bia ye biara no awurade sa na David hu was Psalm 51 o se nkoto na boni etia wakum yiwara o wakum oni babshiba bon adwoman yo o se ka che awurade se wawurade nkoto na boni etia enuanom se hu se ne ye biara ye tie awurade a anke be suro ye hu se ye nye tie enu ebi ne ye tie awurade a anke ye be nya adwensa kyera ye betimi akwenkoto dwan ma su awurade so abre na bribia se awurade wonu ba ye samfunsu we de etia wo na awurade etie wo na waje wo afiri suban mu suban tese na beje wo no beje wo na wache wo ne de enuanyum wo ho enuanom ye ni sa nyame nam no kwarfo nyame o se no kware num a wo hu menu anyam da wontimi ntina so ma wiase o no asa atre se me awurade nyame po 100% full attention opo 100% o onye 10% enye 90% opo 100% of your attention enuanom yenya emre ema trosam
Messi yenya emre emma trustem Stephen ko gina high council for nanim no oda omusuban omunananom omunana council bone o maye edifo no kwarfo say Jeremiah say Ezekiel say Daniel o kan omuchiro oyichiro oyi watan so wonananom akunsan krofo yiwani nara in Christ so a Moses ka say ni Moses mfi won ma nyambe yi ni party say munyam say mia amana ba no Christ ba and most why there wokunu and when Stephen kaye anyo mo de no mu si na bo si onua barima Stephen was mu si na bo me nyame emfa mogya yen enka mo pompa so na mu mesra mama mu me dia mama me suo gum nyakobo so mo onfa me bo na mo yam entua mu ka enuanom Stephen wan sha say oyedifo kesi o say who can't trust him na also no oye food administrator no oche eduane no integrity no obode integrity no faith because kanenu onye Kristo ni a ye yi free fie wonke busia ho enti na che se enuan koton ewufu mu ndoba ye bi ba omo chema ye ho na eye sa no enuan bu no mu nwini se adena Jewfo no ye Greek fo no ma bi and Peter say hey I say ye kenya me asem I say ye tu enuan binum no mo cha eduane ma enuan mu ndara enti na Stephen ye one of them ye tu om so mo cha eduane enuanum eduo bia nyame de ahye nsa say ye no with integrity ye won wo kroje kwan so se anyum na obalan so beto a me so se fa ahokanya fa ahosepesronko bra me beto nyum che onyam yaye se lead worshiper uba wo de kenya sronko de cha ase wo de shobo sronko balan so wo ya achenyam de anyunyam onyam onua bia o da ubalan so a wo ye de ache Kristo guto anyunyam se asem ka no ka onua sua trustem no na bra me be ka no kroje sua trustem no na so wo de nyame tumi e de waye no olmo kasa Paul la yesu enuanom si yesa ye mu nyame enuanyam e wo ya setire mu ye mu nyame enuanyam e wo ya kontu a ye se Kristo kontu ye tui enuanom ye much trust him ni de entimi ye ma trust him no e de entimi and then you say ma trust him de entimi wo na eno be your defense wo musumwa no na hunkronkron e kyerɛkyerɛw esanse wo nyamre e ma trust him no minu mienu afia ya sha say this is the month, this is the pregnancy month, this deliverance month. Yeah, Tibebre, what are you being delivered from? What are you being allowed the Holy Spirit to deliver you from? So lifestyle na enya ma honkonkon kwan no no deliver from. So lifestyle na ye botobo do a ma honkonkon kwan no na obe nyinu ayenu. So obe hye aye nama ye nama Awurade enenwre mesi dia ma trust me ye de entime. Ye nua barima Stephen osua trust him kroje enu si dia friend ko ye no oposa asem no high council for no muntimi take no mkro mo so mo sua religious law no omo apply no no nua barima Stephen ka no na ayo maso ayo was hey enya edu time a yenya difo yenya asofo ye mo ye clinical but yenya bi ma ye nam chon mo bo college yen sure trust some yemma yen nam say yenya fa ye dickness is kura na yen nam awa nyame asemu anuanom so wo yen nam wo nyame asemu a bebe biara wo no nyame ahun konkron no ene be yourself odom bere mo be yourself sabere ma wo de we ketachie wo bo ano kasere nyame mo osoro nsam no mo nyansasam wo bo ano a na asuru tie wo misi wo bathroom wo kasere nyame ede mbuaye de ereba esa so twanenim so wonni nyame aso mu a onyame ni hwia obetumi de aye adwun wo mu na sam na wo mu no e na odi ne bibi ye ma wo enuanom si enua barima Stephen odwi asam pusaye na enu nti ye kum na edu mresem no mie no ye be nyame asam ahye yamfunu mu ma ye be wiai den afusa ye be nyame asam atsere yakoma mu ye asam yefo ye nyi ne tiefo awiefufo de ye mo be nam se second fo nu bibi bia wo biara no ye be skitu nyame asam no bibi bia wo na ye be kan nyame asam kroje bibi bia wo bibi nyame asam adarete ye obeye director obe director ye akode aba
enuanom edu time a minum ye no ye be say enua berema Steven ye be asem na etimi yen ye be asem no akokwa yen ye be asem no oh amaye nasikania e sense ewie ye na emu enuanom esumre mpa ne nam no na mo bi nyi say ye wo hanrem o he ewie me nya di adanse enem say na me wo Facebook Nigeria pastor before so-called prophet with you be 5 million naira a day. I said to be another one and I say, Chedabaka say, we winning. And the son undercover police shared the whole scenario. Yachi pay, Yachi so-called different no intervene on Facebook. And I'm super home. So and yanum say ye din yami to me every year Juma. Won't go to your biaso be fake. So what the hunkun no quarrel na di adwuma on yam so go to biase this onnama na wonum kasa wonu is backed by power from heaven wonum kasa heaven na kasa for mu enu to ummo tim anyi bibi ummo tim anka bibi undi sikechi undi sikeni brefo enuanum yamma nyame asem ye de entimi ye wie yemremu yamma nyam no obia amedada je ye nisa atrofo adifo mobachi because you remember brother you remember 17 obia ka say ipe me da sabra no afo ngopo je okra no de ko what is so beautiful from bia no dimika enuanom me anya asorfo mu so mu 224 enuanom yenya asem kumemu chro wasem no de mame rire free chro fadu moja chro nema rire free Missy Radi chro fau moja chro nama mire enfi enuam de nyam yase wo de trust ma ode amayate na enwure ye mfa sida ni ka bi mfa mo nyam tiasefo no odomfo na enwure so ye de wase papa preku bim na ye no de abro mamfo nyame ye de wase yi udi aye show de enuam ena enwure papa ne ye kra hia no de abra ye odomfo na enwure gas asida nka udi ewrade ye so se tro wasem wo yakoma so ewrade fo moja no tro mama ye wie free ewrade ye se enua berema Stevio abri biara no quite from the me. What's some the apple so? What's some the awesome no aye and that's a canyon no come high and look on the cry. What's some that can't do for me? And radie and then me the was say or don't fear the was say no quite fear the was say what do someone the abdom ye name ray ye cast a sida and cowdy aye yan cowdy and she don't call them and no this is craig near craig none of their brain or don't fool what's some ma else uncle just one coffee on one by the wo moya brabom ewrade ye de waseda ye so wasem yati men wasem ye fo ewrade me ye wasem ye refufo na bo yefo wasem no am wasem aye de anantim mu nyame ena nwei ye kase ye de wase odum ye kase ye de wase ahim ye kase ye de wase odum ye kase ye de wase preku biom na eye wo de abro made a ye kase enhira aye yi enkanfo enidie ene ni mo odi so ye de wase odum fu mbro fu nyame ye yi waje na eje ena odi abro man enyimre ye de wase e wo Jesus Christ Nazareth dim and ye de wase da abro enu enyem e wo enyimre so amen and amen.